Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni August ni simge ni ho a Thusoh Lahkhom ho China le Philippines ke ka khe thiam to lo na aung san jing to hlan in China ten July ni sim segi ni ho swar kiti South China tui pi chunga combat petrol an nei ho patip na an nei zut a hi het thai khat chu South China tui pi chung second Thomas Sor kiti muna hi Philippines te a outpost no kha pen a hin hi chlai muna ne la cha thil lo tha ho Chinese Navy te an su boy an kitin te pi jing u hi hi ja chu United States le aloi gam hon jong hi chlai mun ma hi military drill anizing uchu hi China te in Scarborough pana South China Sea Bungpi hi amho a kisim ji over avela tuipi nai chamhat gam ho to hin akika uboi jing chu hi China ten Scarborough tuikul jong hi achisa 2012 koma Manila ako an chu do an hi tunai cha chu Chinese military Southern Theater Command in triangular setma reef la vel Philippines akon lumlam kilometers anila somli bawa gamhlamun achu join sea and L petrol ananai over upon do akit u hi cha achu Chinese Navy 10 rapid mobility and joint strike capabilities anai zodan u patip na anai u hi alangkhan a Philippines le aloi gam ho atia United States Canada le Australia hon ni khuni lutna sea and air exercise to Philippines tui ko gam lumlam kaiza bol kit u hi Tarang Sakti 2024 te ke he India gam sunga dinga multinational air exercise amasa penchu India gam sunga computer district sunga August nisim gup ni khochun anaki pantan hi air exercise achun SU-30 MKI Desas Rifle Mirage le MiG 29K ho anapan sa ovin hi chamlat gam France Spain le Germany hon pan ala ovin hi hiji exercise si ahung lungding August nisim somna thumchan chilhating hi Nepal gam sunga le na to sit na anum kit zain mi nga antina na to kit tawin hi thelso hi Nepal Nuwakot district sunga Sivpura area ana so hin passenger li pan a pilot pa abon wa ana thio hi thina to passenger ho cho abon wa Chinese citizen ngan hi vin Kathmandu apat Siapro Bansi Munjona ana chiu hi rescue worker hon mi thi ho pho na le na to na achil ha pi ovin hi Hello, get low le za lanam Vietnam na su mang ding lung hingai to sing Manipur Chief Minister Ambience Chingin pansana tampi achi sa May ni Simtum 2023 ni huapat Kuki-Zo chate su mang na dinga pan ahin la azing na narco terrorist foreigner illegal immigrant tia Kuki-Zo chate mo ahin nei zing a aka le boinhi gampam khut azaw ve na tizing lam kailo sapan galator hi amata in anapat do ahidan akinai pita hoto ki hona audio ahung viral to hlan in kinil na beza Manipur gamsunga gal sosa milhom nam kuki te chunga lunggel di lo ane zo se banoi het in phondo an hi hichu thu to ke manin Kuki Students Organization General Headquarter in Press Community so do na anani zun audio recording a thu ki se hona sata a de umlo ta ho ban nai cha phodo na ani win chale Government of India de munle anato dan uto ke manin do na zang anai zun hi Government of India thul so to ke mana do na pachum pi anai ovin agang theipina unbalancing chunga hulchil na chi ha sa ovin tin asai zun hi hichan den mun a government thibya umnele na to na anai lo hin kam sunga human rights le justice lampanga tiza tala ger kho lo the hi lo dan an phong on chule unbalancing achunga legal action akela alo lai sia NIA ho di lo ta manle sumin sa hi lo na ding in asai zun hi lana sin da kene da kara pe lan hom da nan thang da pe man Eimi lan hom da nan thang da ama do thasen da aw ne da kon ni kun da pi da pom pi da na da boy secretary numei pai do roi re pom police pai roi re pai roi re mo Masih jinoi doi doi na kubur pune bai na kubur sih. Mesti doi deh koi. Kau tahu tu dia koi sih doi pune.
August ni simsigi 2024 ni hun mail he ho pressel zia security advisor Kuldip Singh lamkai na police on cyber post khat phitna nei ding ki na nei uwa chule state police VBIJS hon pansa na ahin nei ding uwa om tolhon in Bungpi area se soho adia impi chule ke so Bungpi block KWU ho makainan gamkai sunga nu te tampin lunglhei lo ve sa na le Manipur government to ogon Daudal nan cyber post kam hop sunga simul akon tui chen phaimul chan ki zo na le khulang sap na anu nei jun our land our right we don't want Manipur police if they come we will fight back tia khulang sap na anu nei jun ki zo na anu nei jun hi ki zo na ki chai tol hon in nu te zo sen a hung kon ding a ki sei Manipur police le central security force ho ki mai to pidinga nga na lam tin na anu nei jun hi rally chin le ki phinna to ki manin lam kai hon holim na le mi pi til khona zong ana nei uvin hi hitabang ma chun Bungpi gamkai zaden mongner jang khumun a ki phinna rally chin ana nei jun lam kai hon phat poi mota ana lo uvin hi our land our right we don't want Manipur police if they come we will fight back our land our right we don't want Manipur police if they come we will fight back earlier also complying to the instruction given to us we once demolished the cyber outpost just in compliance to the instruction given to us. However, just after the demolition of the outpost, we were attacked by the Meiteis through that very post which they are trying to deploy Manipur police at the moment. Myanmar buina zia Manipur hung zamlu illegal immigrant mi sangsom vel heading a hitia Manipur Chief Minister embarrassing to say chu pungyar SC akun MLA lesio case in data hi di lo hi chule churchampul chandel le tingno per a officer figure ki pisang atamzo umding a hitin Manipur Assembly a anasai e illegal migrant to a calling attention motion apodo na a Ke lesio in Kamjong district ngabon mi sangup le zakhat le somko laku illegal immigrant a umzole Manipur buina area to gamkia churchampul chandel le tingno per a tamta oma ki seido alo hinte tin asai inahi chule zat khat paul ha chondan ke bang ho ahungut phat ule gam mo he do ha asa hin data hi chi sang ha ta sangzo ding hi zin amo hi government in alona ji khat het angai e ati Myanmar akomi ho hi anu phanu le hunglu nuwa anu phanu le po ju hi tu hin ba amo hi local mi ho la halwin min ni khana rupees 500 alona amhon rupees 200 muding jong ho asapovin hi ze hin agam mi ho ne horna na saten asubuita vetin lesio in asai in hi calling attention motion ki po don tuam but na Manipur Chief Minister embarrassing in illegal immigrant hovet suidinga house committee khat simding apoi moda an say e members zo sin aphat sa api utakilan in house committee khat sim do ding in thulut na asim ovin hi hichi committee hin gampa ma ko Manipur a mi iti la a zat hunglut ti ho holding chule kuki naga buina se a kicho izat ham ti ho ahin holding a hitin embarrassing in say in hi embarrassing in say ben a minister le pa ho kiplam kaina le minister dang ni awang bong numei le basanta kumar zauna in cabinet sub committee khat anaki sem e abol til chun mi sang nil azali le somget gampa mi Manipur hunglun anamu do ve hitabanga hungki chawlut ho hi khusung a om phanu le adversary dan umji lo hi tinjong embarrassing in say in hi illegal immigrant ho hi Sajiva a shelter home a akikoi e ningkum mei nisim thumzo apat injong hotha akibe zinge tinjong embarrassing in say e Manipur Chief Minister Nongthambam Biren Singh in Manipura Jamna Thusoh na dinga Mizoram Chief Minister Laldohoma Palai interculator in akilhang kapoitin Manipur MP to khomna anhe sa in hi aman asai na achun NITI ayok ki khopna phatram khat Mizoram Chief Minister Laldohoma to ka ki hau khom hon chu thildang tampi to anki sebe a hi ati hidabang thudi local chilova ki so do ho akon ki kang se de into so mi hole social media mangcha a Thusoh do ji ho team na ane in hi amana sai na achun NITI ayok meeting achun Mizoram Assam Nagaland
Chief Minister ho to ki moto ovin jalhang thu abo ka ki holim uve ati chule hecha chun Mizoram Chief Minister koma Manipur ahung holding in connective mi ati achi salhalui achu Mizoram Chief Minister Laldo Humalai Union Home Minister Amit Shah akimu achu Chief Minister puhi Manipura Kuki Meite gara Jamna dinga palai apanding thu ana ahi hichitol hana chu Mizoram Chief Minister Political Advisor Lal Monpui punte zonglam ka hopi hung khulzena SOSO group lam kai hole CSO chumchum a mo ponei ho ahung ki mu pi ahi Manipur vai homna tu zinglai BJP to alliance nei Naga People's Front NPF then state government henga autonomous district council ADC election gona ding kinode in ngena abol unhi NPF General Secretary Administration John Raikun Kasung in 1970 akipan ADC election gonding avai ge sa jinke ohi phamo asa na thu asain hichihin local self government thanai na alhu sa na hi tinjong asa in hi 1972 achun Manipur statehood pe an hi state henga special provision pe na in article 371 sezong dan anabol un hichipi hin sa na in parliament injong Manipur Hill area autonomous district council act of 1971 dan anasim un hi hichi act hin district le grassroots level a Indian democracy sa ding atuk mahin thunai na tu hole government hung ki hial jing ding hon jong hichi provision hi hindop sang jing duty hi an hi ADC election jong kum somnivar postpone nunga ADC election nunung pen 2020 in agon un hichi jong chun May June a bolding a hin hizong le COVID-19 lockdown zin postpone a bol na lai ove pandemic zia ha sa na chomchom jong le 12 Manipur Legislative Assembly election 2022 kumbul a anakine in chubana ekdin Lok Sabha election jong tu nai cha chun anakine in ze chun akimat pi thunai hon India democracy a three tier system dap sang na ding in ADC election agundiu in ange in hi NPF MSU state office barrel hon hichi thu gilta a agyal khom nu un state circle hinga election gonding ange na bolding in akilol hi state cabinet in ADC panchayat le municipality election jong September 2024 agonding a agipha sa na ke papi in chule kithopi ding in jong asai uve dunia ding in Thusoh hichan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalit chibe